Manifestacija Prišli nam Rusadlja počala u etno hižidze otvorena vistava hustočkih i drugih modnih detaljoh z 19. viku, z skotrubikičanki učestvovali na noci muzejoh u Novim Sadze. Hteli sme bi hasnovati, keď sme pozberali to ti hustočki, da nošime do Nového Sadu, da tam predstavljame še to ti našo ruski hustočki, pa sme tak zadumali da i na to dzejne Rusadlja, ke še valjama i ovo drevko, da napravime jednu tako isto vistavu tih hustočkog. U Ramikoh preslavi otrimana i promocija knjiški poeziji po patrunok Zdenka Lazora. Knižka nastala od 2007 po 2014 rok, točnejše nastalo u tih chvíľky, keď je studiralo u Novim Sadze na katedri za ruski jazik i literaturu. Po zakončenju promociji u Dome kulturi otrimana kulturno-umetnicka programa na kotri učestvovali kulturno-prosvitni društva Zozbi Kiču, Šidu i Bačincoh. Pa to biće, ktorý mi pestujeme veľi roky, môžem povedať tu od priseljenja, stalno každý rok še to robi. Mi to teraz malo zvili na viši uroveň, to prikazuju tak, mi navolali to tu manifestaciju Prišli nam Rusadlja. To manifestacija, kad mi 30. aprila posadzime toto majske drevko, pro hrab, idzeme do ljesa, tu večer posadzime i tvec na Rusadlja še tak na svjatošni spôsob valja. Hlopi zo Zbikiču i hosti zo z drugih mestov zvaljeli majske drevo, fljaša zo z vinom še nje rozbila, ta šešicki nas davaju dobromu zdraviju i dobromu roku.